A opet se malo prije i pripremim nam bunu ovdje. Prvi put počeo 3 godine znači. Prvi put. Ja sam to naučila. Bolje bi bilo naravno u tamo. Treba li pomoći najviše uvijek maliće? Bosna? Imam u Crne Gore. Da, to sam. Ja sam rekla da htjela da može biti ona oranžna kad je na moru, jer je bilo rekla kad je na moru. Pa neću spasiti taj novi. Ona je mene htjela, mislila, on je tada koji misličila taj novi srpsičima, ali primučila Madiju. Šta ti te htjela? Da. Sviđa se dole. Ovdje si Sljemenka. Evo idemo malo pričat. Baš vas čekam. Poneslat ćemo... A ne, mi izbivamo gledovat. Ovak, malo lakši tjedan, 5 km za početnike, 10 km za napredne. Ovak smo se podijelili po grupama. Prva grupa moja, klasika 6.30, druga grupa će biti 5.30, druga grupa Petraš 5.45, treća grupa Katja na 6.0, četvrta Simke i peta grupa Tadejne. Ovako, znači radit ćemo 2 petice onda kad je ovakva situacija, nećemo puno bavljati u Maksimiru. Vraćamo se na okrepu nakon prve petice, početnici ostaju, napredni idu još jednu peticu. I to je sve što imam za reći, jel vam dosta? Koji smjer, Smjer kazaljke na satu.
Aha, mi dok je lagani, onda idemo u suprotnom smjeru. To nego da mi ono... Ne, idem bržom. Ti si brza, kaj? Ovo. Vidiš, ja lagano samo, ali lagano. Ja znaš kaj?